Mi se molimo Bogu da ovi ljudi koji sada odlučuju, ne dao Bog, morat ću sledeći tu, iako možda da se pogrešno razume, ali jednu možda tešku reč. Ne dao Bog da se prekopa Srbija uzduž i popreko. Da tražeći ne znam šta u zemlji, neku rudu ili minerale ili šta drugo. A cena će biti da Srbija bude prekopana uzduž i popreko. I onda po logici stvari, o zakonu spojenih sudova, to će se prenijeti i na naš prostor, nažalost, ovde prvo u Majevicu, u Semberiju, a posle toga će ići prema Ozrenu, kako se to govori. Dobro znate o čemu govorim. Ja mislim da su ljudi iz crkve mnogi rekli da treba da čuvamo našu zemlju, naše livade, naša polja, naše reke koje je Bog dao nama, lepote naše, ekologiju našu. To je ono čime smo mi prepoznatljivi u svetu. Srbija je prepuna divnih banja, lečilišta. I mi ovde imamo banju takođe u Dvorovima. Daj Bože samo da se nekako još više obnovi. Pa da. Ja sam bio, imamo banju u Vrućicu, našu divnu, dolaze mnogi ljudi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Mađari, leče se tu. Po tome je Srbija i Republika Srpska poznata. Dakle, po čistoti vazduha, po upravo toj nepatvorenoj prirodi. Ako to sad narušimo, ako to srušimo i ako to bude pustinja, kao što ostaje posle tih koji kopaju, ostaju crvene reke, ostaju Sahara, ostaje, pustinje ostaju. Evo, ja sam juče čuo od jednog episkopa čak da kaže ima 12 primjera u Evropi gde su radili taj firma, ta ne znam kako, koja, u svetu, u Kanadi, u Americi i ne znam, na drugim mestima. Svugde iza njih je ostala pustinja. Pustinja, svugde. To može da se slika, imaju, kada fotografije ima, čitave studije o tome. Prema tome, na osnovu čega mi imamo razlog da mislimo da kod nas neće biti tako? Ko to može da tvrdi? Ako ostane pustinja, šta ćemo onda? Šta će ti ljudi koji su navikli da žive vekovima i godinama tamo u tim brdima? I dobro je da to sve čuvaju i za nas. Ne dao Bog da bude. U svakom slučaju da se molimo Bogu i uzdamo se ove ljude koji su izabrani od naroda, koji su u Skupštini Republike Srpske, koji su načelnici, gradonačelnici gradova, da će oni imati snage da nađu prava rešenja i da naš narod i naše prostore sačuvamo od te pošasti. Ne može biti svaka ekonomija dobra. Ne može biti, ako je cena te ekonomije, ne znam, zarade, potpuno uništenje našeg naroda i naše zemlje, lepote njene, šta će nam onda to? Šta će nam to? Ja sam bio dole u Dalmaciji dugo i tamo je jedan austrijski biznismen kupio neku firmu Knauf za proizvodnju gipsa, gipsane ploča. I kupio za jednu marku, nemačku. I pošto tamo eksploatiše taj gips, kad se završi eksploatacija gipsa, onda se mora to sve potopiti, to polje, jer da se ne diže onaj prah gore i zagađuje i, mislim, opasno je za ljude da dišu. Tamo iza, dakle, toga Knaufa ostaju jezera, isto tako neka vrsta pustinje. A to je mesto, to je Dalmatinsko Kosovo, tu su živjeli samo Srbi. I dakle, Srbi u Dalmatinskom Kosovu su potopljeni, a pre toga je taj nesretni gips eksploatisao i navodno mora da bude. Plašimo se da ne bude slično na drugim mestima. Ovi ovde na Jadru što rade, to je odmah uz Drinu. Ko može garantovati da se Drina ne postane crvena reka, reka smrti? Ko? A onda kad bude, onda je kasno. Dakle, ne dao Bog da tako bude. Dakle, nadamo se u razum, nadamo se da će ljudi struke reći svoje i da ne može biti politika i ekonomija dominantnija od života, od naše vere, od želje da mi ostanemo tu i da živimo kako smo u vekovima živjeli. Ne može, nema pravo niko da nam to ugrožava. Nema tih para do kojih mi treba to da pristanemo. Ali vas molim da ovo razumete prosto kao jednu muku koju govorim, s kim god pričam, ljudi govore slično i to je jedno zajedničko, da kažemo, mučeništvo
a daj Bože da iziđemo dobro i da ljudi razuma pobede i da razum pobedi, da mi ostanemo tu i iziđemo iz toga iskušenja čisti i blagosloveni, da sačuvamo svoju i matičnu državu Republiku Srbiju, ali i Republiku Srpsku i sve druge srpske zemlje slobodne od toga iskušenja. Živjeli Bog, blagoslovio i svako dobro vam darovao.